bishya umuzamu wa peri rwose ibihe harimo nonaha ntago biri kumugendekera neza. Turi kuri stade Amahoro aho abanyarwanda ibihumbi n'ibihumbi rwose bitabiriye umukino uhuza amakipe yombi afite abafana benshi mu gihugu cy'u Rwanda. Aha ndi kumwe na mugenzi Kami Kamuntu. Hanyuma Kami, wabibonye gute uyu mukino ku nshuro ya mbere muri stade Amahoro uhuje ikipe ya APR FC ndetse na Rayon Sport, aho abafana bakubise rwose buzuye ibyishimo byinshi cyane, icyo kunywa icyo kurya bari kukibona batagiye kure, ibyishimo byinshi mu maso yabo rwose, nubwo umukino basa nkaho wabuze ku makipe yombi. Stade babereye nziza, stade witaramo ukabona rwose ni ku manywa kandi amasaha tugeze ku isaha y'isa moya. Ikipe ya Peri ndetse n'ikipe ya Rayon Sport biracyari ubusa ku busa, iki nicyo cya kabiri. Nk'uko nabibabwiye rero murabona yuko umuzamu wa Peri wa kabiri ari kwishyushya ngo arebe yuko yasimbura umuzamu wa Peri wahuye n'imbogamizi nyinshi cyane, amashoti menshi ya Rayon Sport atamworoheye. Mu by'ukuri nawe yari akeneye akaruhuko kugira ngo yitekerezeho. Namwe mu mayeri y'abazamu bakunze gukora kugira ngo agabanye icyuho mu bakinnyi abashyira ku murongo. Birakomeje ku mpande zombi, uruhande rwa Rayon Sport ndetse n'uruhande rwa PRF ruracyari ubusa ku busa. Ku munota wa 80 w'umukino, 81 w'umukino, umukino abeho kurengura ku ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport ifite umukino udasanzwe, taktike idasanzwe, biri kugora Peri rwose. Mu kanya gato rwose contre attaque yihuse. Aha nkuko mubona contre attaque ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya Peri isa nk'iyabafunze rwose ku ruhande rw'ibumoso. Sibyo ko ifite umukino turebe urugo rw'amahina ku ikipe ya PFC, urugo rw'amahina ku ikipe ya PFC, urugo rw'amahina Corneri ikipe ya Peri rwose nayo isa nkaho yafunze inyuma cyane, ariko Rayon Sport ifite abataka batoroshye. Umupira urakomeje, nimero 18 akamushyirwa hasi, birakomeje. Reka tureba akora ikosa ryeganwa n'ikipe ya PRFC. Ikipe isa nkaho rwose yahungabanye kuri uyu munsi. Niba ari ikibuga gishyashya cyabagoye, ariko bisa nkaho umukino wayoroheye Rayon Sport nubwo itarabona neza mu mazamu. Bisa nkaho umukino wayoroheye rwose, wagira ngo iri mu myitozo. Ku munota wa 82 w'umukino ku mpande zombi biracyari ubusa ku busa, ubusa ku ikipe ya PRFC, ubusa ku ikipe ya Rayon Sport FC. Umupira rwose ukizwe ikosa ikora umukinnyi wa Peri hariya mu rugo. Abafana bo bakomeje kugira ibihe bidasanzwe hano muri stade Amahoro. Stade rwose ifite umutekano w'ubwisanzure, abafana rwose bari kuganira bishimye. Ari abafana ba PRFC, ari abafana b'ikipe ya Rayon Sport, bisa nkaho rwose nabo umukino bawishimiye. Abafana rwose barimo baravuga ati perezida wa stade ngiyo. Yes, nice. Ikipe ya Rayon Sport, aramwishyuye igitego. Ikipe ya Rayon Sport rwose irimo irashaka gutungura ikipe ya PRFC. Hano ni corner
ya Rayon Sport. Kone Rayon Sport nimero 9 akaba rugiye kwikata. Amazina ntago tuyabona neza mwihangane. Amazina ntago tubona neza ariko ni nimero 9. Ugiye gukata corner. Ikipe ya APR rwose imbere y'unani mu rw'amahina. Mu rw'amahina ngira ngo murumva abafana byinshi bidasanzwe. Dagure. Ikipe ya Rayon Sport igiye gukata corner. Ikipe ya Rayon Sport aho abakinnyi bari kugondagurana mu rugo rw'amahina. Bari kugondagurana mu rugo rw'amahina. Hano umusifuzi akomeje kubwira abakinnyi ngo mwese muhumure. Umukino ndawufite. Moja kwa moja Rakaso. Mpira igitego cya Latora. Numero 23. Abaye kosa. Ikipe ya PRFC. Rwamahina. Hano rwose ikipe ya Rayon Sport nimero 2 aramanutse. Turabarenganye. Kurengura ku ikipe ya Rayon Sport. Ku minota 45 w'umukino. Ngira ngo murareba rwose biri kubera mu kibuga. Rikora umukino wa APR ikaba agiye guhana ikosa rikorewe umukino wa APR rwose umukino wa APR nimero 2 akaba agiye guhana ikosa imbere cyane mu rugo rw'amahina Rayon Sport mu rugo rw'amahina mu maboko y'umuzamu wa Rayon Sport umwambaro mwiza rwose uriho ikirangantego cya score beer APR bakomeje kwataka. Rayon Sport ifite umukinnyi w'umuhanga nimero igitego. Rayon Sport rwose ku munota wa 46 kabibuze igitego cyiza cyane hano muri stade Amahoro. Yakubise ikuzura. Rwose barifuza ko haboneka intsinzi hagati y'amakipe yombi. Kalenga akaba asimbuye rwose agahita anafata umupira mu kibuga cya nice cyane. Rayon Sport mu maraso mashya. Gosano mu rubuga rw'amahina rwa Rayon Sport rwose irase igitego rwose. Rayon Sport rwose irase igitego cyiza cyane hano rwose abafana bari bahagurutse bose bakibaza ariko umuzamu wa APR ku kaboko kamwe rwose agikoraho umupira rwose bawukuyemo neza cyane. Rayon Sport ifite umukino wo gutungurana, ifite umukino wa gitumo rwose ikomeza gutungurana. Rayon Sport ifite umukino wo gutungurana, umukino umeze nk'uwa Real Madrid neza, ni wa mukino wa gitumo.